division clear to te in sava in si bai vek ule tunkar chunga Longklai district thil thing langsar zwal te ilo clear hawang u Myanmar ram boina awanga Longklai district chunga lo lut ral tlan mi sang khazaruk chuang an om to Longklai ko pui chunga shikai en fia na run pui kalpui alani don lo India Independence Day voi samsari pangana den chenin final le thiang himna be pui kalpui tur honna nei ani Thaltlang khwan me chenau pangpahni tengkia antlanhlum Longklai district a COVID-19 shikai mi zariat somli pali an om Tilal biak chungi kania tuna chanchin kim changzokin Myanmar ram boina awanga Longklai district chunga lo lutral tlan mi sangkha zaruk chuang an om to Myanmar boina awanga anram lama om ngam lo sahimna zonga lo lut mi sangkha zaruk chuang an tling to a Myanmar ram di day puana ni nu in ni tinin ral tlan an lu bel renga zirtop ni thleng khan ral tlan zathum vel an lo lu bel le bok ani heng ral tlan tamjok te hi Myanmar ram boi tir atanga lo lut an ni hloma mi engema zat an let le to bok ani Ral tlan te hi sangaw RD block khwam chunga mi sangkha jan hi vel khosamekin Longklai district chung khodanga mi zanga borvel an khosamek boka tinsia ha district ate anin beng bel bok heng ral tlan te lo lu na hnar ber chu sai si chwa chimtui pui ni in akhon nai bera ompang khwa me pui te chuan heng ral tlan te hi an thei ang angin an lo dong song thina ral tlan te ei tur te lo pe in an chol lai lok na tur chol buk te an lo wat sai sak to boka tin ral tlan te hi chimtui pui kan ngaya lo lu angai awangin longleng in ral tlan bik te hi athlonin an thiar kai thin bok ani heng te ba ka hian ral tlan te hian Myanmar poisa an lo kengtlang puya heng te hi athleng na lama har satna an to thin awangin an mamo phuruk na tur le COVID-19 shi laka an din hun shat na tura an intes na tur sumte khotlang hwapin an thokhom sak thin thu putila ram lian hnu na Steering Committee for Myanmar pangkhwa secretary hena changin ke division chuan thu adong tundin huna pangkhwa khochunga hian ral tlan mi za somthum vel ommekin heng hong mutbu tur le lo thlen bel te mutbu tur te chu refugee monitoring bul tumin khochunga khonna an nei to bok pangkhwa hi Longklai district sangaw RD block hwam chunga omni in tuna hian in zathum vela omme kani Longklai East bial to MLA pu H biak zawan chuan ral tlan te ta na athlona e tur wat sai saktu pangkhwa VC le YLA te hena bu phal le silpalin enge maza ta lo hlan to a bial to MDC ba ka LADC MDC te LKBK Assembly ko sang te Central YLA le mimal tam takin ral tlan te pwal hian chomdol na sum le thilpek chi sang an thokhom to a chomdol na hi alu bel mek zel bok ral tlan te hi sangaw RD block khwam chung khoshang sangaw khwa a veng pali a te thaltlang sentet fyang lungtian wan le chuwa te South Lungpher Walpui NG lungzar chum tlang pui vombuk archwang chaldong lung le sia chang kon khwa a te an ommeka tinsia ha district a le Longklai district khodang pante an omnal bok ani Longklai a khopui chunga COVID-19 test kalpui dan soiho ani Longklai District Level Task Force on COVID-19 DLTF Chairman Longklai Borsap Dr. Andrew H. Vanal Dika Hovin Longklai District Health and Family Welfare Department How to te Longklai khopui chunga VLTF Chairman tele Central YLA Shwai tu te chu Longklai DC Conference Hall a ninga ni khan an thukhoma COVID-19 shileng meka Longklai District din munle Longklai khopui chung bika shikai le kai lo en fia na kalpui dan an clear ho Chairman Dr. Andrew H. Vanal Dika chuan COVID-19 shileng meka medical lam VLTF le YLA te an thokrimin an ha hle ti soin LADC Sarkar Department sang VC tlomngai pol kaushan le mipui tho ho na that tak chu lom omati thua soya shileng in kiam lam alapan hlei theilo awangin film khurna le in kai shwai na te thataka zom zel apoimo thua soi DLTF Member Secretary Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma chuan Longklai District chunga COVID-19 test kalpui dan report apea Sarkar in kai shwaina anga shikai le kai lo en fia ngai positive contact le compulsory test chu ni sari atanga ni som inkar chunga test turti ani angin tundin huna ahun taka backlog omlava test heizel ani thu soin self test nen apumpuya test rate hi Zazela somka paruk atanga za vel ani ati
ลงคลายขบุยซุงa VLTF chairman te chuan an veng din hun tlang puyan soihloma contact tracing atanga test ngai ba ka mani inrin hlelle mani din hun sha du wanga test ngai te VLTF te shat puya an in test ring thu soin test kalpui dan chu acha thokata an shat thu an soya hemi rual hian long klai khopui hwam chunga mishing omzat atanga chutin mi za zel somnga atanga somruk vel chu test to an ni thu tarlan ani he huna hian long klai khopui chunga mass testing ti atul chuan Health and Family Welfare Department kaltanga mass testing hi bot sai tura state sarkar atanga ra manna a om thu tarlan ani a medical lam how tu tele VLTF te report atanga alandanin long klai khopui chunga test kalpui dan chu tundin huna chuan acha thokata shatani awangin mass testing chu kalpui ri lo ni se ti ani a malam huna mass testing kalpui tula shat ani chuan VLTF ten mani veng bila bo zuya test kit donate tu tur te zongin mani sen so intumin mala zui se ti ani sarkar in kai shwaina manlai anga test ngai nge chin le COVID-19 kai nia in ring hlel te chu thataka test kalpui zel ani theinan malak chunzom zel ni se ti ani bok World Vision India in Longklai DC hena thilpek an hlan World Vision India Longklai chuan Longklaia COVID Care Center achul anga manturin Longklai District Borsap Dr. Andrew H. Vanal dika kuta heng anwaya thilpek chi sang te hi tunkar tholeni khan an hlan khum hospital bed full set som ongpha mattress high quality som lukham core som pwanpha bedsheet som Borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan sarkar tha ti chaknana an thilpek awangin World Vision India Longklai hena lom thua soya heng an thilpek te hi achul anga COVID-19 shikai te enkol na huna manatan Longklai District Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma kuta ahlan chongngal ani India Independence Day voi somsari pangana champa den chena Azadi ka Amrit Mahotsav pwala faina be pui thak run pui kalpui chan ani India ramin zalen na ahmu champa phak voi somsari pangana lomna Azadi ka Amrit Mahotsav kalpui meka Longklai District Water and Sanitation Mission DWSM wat sayin zirtop nia changkhan Longklai District ta faina be pui thak kalpui chan ani a he be pui thak hi faina natlang pui swachhata Sramdan mangin hon ani Swachhata Sramdan hon na hun hi zirtop ni khan Longklai bazar venga arya pakim huna DWSM chairman Longklai Borsap Dr. Andrew H. Vanal dika hovin manani a faina bepui kongzo bwat sai chunzom ngal ni in DWSM chairman Borsap Dr. Andrew H. Vanal dika chuan faina bepui thak hi hongin kongzo turte hi availyamani Azadi ka Amrit Mahotsav lomna peng pakhat atana faina bepui thak kalpui tura hian District Water and Sanitation Mission rahman na in September ni somni pakhata district chunga khotina plastic man non thei lo chi single use plastic man lo sham tum tule ODF plus nitura intiam na hun man tum ani a October ni somni pakhata Swachh Bharat Diwas chu district le block mun pui ba ka khothan bik thingtlang khwa a te man tura ni don bok he ba ka hian ODF plus nitura malak na konga wall painting le slogan writing competition te bwat sai tum ani bok he hun hi Public Health Engineering Department PhD Longklai Watson Divisional Subdivisional Officer Engineer L Sang Romana Nakai Shwaya Longklai SDO Sadar PTT Bekhaiji chuan inlom na thu soin District Hospital Longklaya District Medical Superintendent Dr. Zothan Pari Chakchwak Honorary Wildlife Warden Pu Cho Vanal Ruatale Central Yanglai Association na Assistant General Secretary Pu Joseph Lalming Thanga Chinza ten faina inzirtir na thucha ansoya Lai Autonomous District Council Senior Sanitation Officer Pu Andrew C Lalmun Siaman lom thu asoi ani Longklai faina be prithak na kongzo hi Swachh Bharat Mission Gramin Hnuaya District Water and Sanitation Mission kaltanga bwat sai ni in India in zalen na ahmu champha voi samsari pangana den chena man ani Azadi ka Amrit Mahotsav hian atumber chu India ram mi puite final le thiang himna konga mason na kan nei theina na mi puite hne na war le zwal zo ka inzirtir na kalpui ani a he final le thiang himna konga inzirtir na run pui kalpui mek hian nakum August ni som panga sang hi som hi panhi thleng ahwam don ani
ลงไทยเขาปุยช่วงอินขวาเขียนนักปุยชุนสมเซลอันนี้ District Disaster Management Authority in September นี่สมปฐุมทิ้งอินไก่ช่วยนะอารมณ์เสียมต่อจู District Disaster Management Authority Chairman Dr. Andrew H. phal ดีกับจวน September นี่สมหิทิ้งมันตูรินตุนการถอดจันนี้คันอปอเซทัวอติชวกลงไทย DTMA Chairman และบริษัท Dr. Andrew H. phal ดีกับจวนลงไทย District ช่วงนี่ตินชิกายหมู่เบลเซลและนี่อวางิน COVID-19 ชิดาร์เซลตัวเวนนันเละให้มีตานะสรการมาลักนาเตใครลักละวัดว่างตะกะอากาศเซลเทนานอินขวาเขียนในฮิกัลปุยเซลตัวระโปเซอันนี้ทัวสวยลงไทยบริษัทจวนถอดจันนีเวคันลงไทยเขาปุยช่วงจานการฟิวจานดาร์สริอาจังจิงลำดาร์ลีเทงกัลปุยชุนจอมตัวระนิทัวอติชวกบอกทัลลังความไม่เชนาวปังปันนิเต็งเกียอันตะลุมตุนการถอดจันนีหลายดาร์ทุ่มเลมินิตสมนิบอร์เวลคันลงไทยดิสตริกสงาบุลทัลลังความไม่เชนาวปังปันนิงุนชัดินจวยDaughter of Silent ทางทัลลังกุมรุกเละโรลุจวลีกุมสมปฐุม Daughter of ละโรปุยทัลลังควาเตจูวันดวยทักตะกินทัลลังเต็งกีเสียมโจลิมละมันละวะอันตะลุมแห่งเมชนาวปังปันหีรังฮีทอจันนีเวคันทัลลังขันมาละวิลเลียมงาละนี่ทัลลังเต็งกีฮีทัลลังโคลูโคชักได้ยาอมินเฮเต็งกีฮีเสียมโจลิมอันนี้อวางินเต็งกีขัดินตุยดาชินเมกลายอันนี้เต็งกิลุนัดชินปอดชัตกะขารันนิเมกลายินน้าปังตุยตละหลุมตาเตียนเฮลัยมุนฮีเลาตอินตุยตละหลุมน้าปังจอกงุนชัดินจอยเฮียนอสิลิปารอติตากปัลอวางาชัดตุระอจุกฉุกจูตุยเฮียนตาอินโรคลุจวลิเฮียนชันตุมาอวับจันปุยนละมาอันนี้ปอฮีตุยเฮียนอัตลเวเลตานีอินทัลลังน้าปังอมเวดังปันนิกุมสรีเลกุมงามีเวลเตจวนอันสวยอันนี้ทัลลังน้าปังปันนิเต้นโคชูงาปุยลิงอมเตชิลาฉันตุมาทัลลังเต็งกีอันเทนจวนมีชนะปังปันหิเตฮีอันโลโบรัลมันโตนีอินกันทุดอนนัจวนสวยวันดวยนัตกมีชนะปังปันหิเตรวงฮีอันนูเลปาเตเรมตินอินทานปะขตาภูมิดุนอันนี้ CADC สรการ Advisor to CEM นิลายรัสิกมหันจากมาบางตุรินพูดจากมา Autonomous District Council MDC CM Advisor นิเมกปูรัสิกมหันจากมาจูดานช่างบทเสียอปุนีอินสุยฟิยตุริน CADC Chairman ปูมหันจากมาจวานาชาตีร์ดัจากมา Autonomous District Council Constitution Conduct of Business Rules และ The Mizoram Salaries Allowance and Pension of the Members of Legislative Assembly Act 1999 Section 10 Khata Bots 10 Khat Abots Sia Ti Inปูอนิสมอยจากมา MDC และ MDC ดังปังอาเต็นอันปู CADC Chairman ฮันปูรัสิกมหันจากมาฮี Office of Profit จุงจ้างด่านดิ้งไลบทเสียอาปูอันนี้นา MDC อาจารย์จอลตีรันนี่เหล่าชันตัวสวยเฟียนันนิทุ่มช่วงหุ่นอเปอาปูรัสิกมหันจากมาฮีกุมสร้างหิปทุมอาจารย์สร้างหิปรุกอินการช่วงคัน Mizoram Legislative Assembly Member นี่อินกุมสร้างหิปรุกะThe Mizoram State Legislature Members Removal of Disqualification และ Amendment Bill สร้างหิปรุกปัสอันนี้นุคัน MLA เต็น Autonomous District Council Chief Executive Member นี่นะอันเจลกบเทตากเหล่าอวางิน MLA อาจารย์บานนะอัเทลุดอันนี้กุมสร้างหิสมประหยัด CADC อินทันปุยาคานปูรัสิกมหันจากมาฮี MDC อตานทันลินนิเลอินจามหลักหล่อ Legislature Party Leader ตานาทันซุยอันนี้เลนัวกุมสร้างหิสมปกว่ากุมตีร์ลำอาจารย์เอพริลสร้างหิสมหิเลี้ยงคาน Chief Executive Member นี่นะอาเจซุยเลตบกอันนี้อามาเฮกตู MDC เทียนปูรัสิกมหันจากมาเฮียนจุลายสร้างหิสมปกว่าเล January สร้างหิสมหิอินการสุ่งคาน MLA เป็นส่วนเล CADC CM โหลเลห้ำชัดนะอัลกบนี่อาปูอิน MDC อาจารย์บานอันพูดอันนี้เลมินินอินเลลีร์เทยอเดลเชียที่เลเลียมอันอมเหลาจิตตบนิจันดาร์กว่าเลอาจารย์เวเวลคานลงคลายจานมาริเวงาปูเราสร้างปุย Son of F ครั้งคูมาเลดเตอิน RCC ชงขัดอันว่าลายจูอันกอมชักเลมินินนัสตะกินักขู่เบาเวกาอินในตูเตฮีอันอินสเซงมันชามาที่เลเลียมอันอมเหลาอันนี้เลมินเฮียนอันอินว่าลายเลอันมอเตอร์คาร์อาจิมเชนเฮเลอาขู่ปิลเวกอันนี้ลงคลายจานมาริเวงาชาโตนะอินรินนิคันขดลางินนัดลางินอันบวยปุยงาลาเลมินจุงจางเละขดลางินพลักนะอันกัลปุยดานผู้เราจีกา Village Council President จวนเฮตยังเฮียนสวยลงคลายจานมาริVCPกันนี่นิมิน September นิสมภาษาริจาน
dar ko le chan ve vel khan helai mun hi pu rong sang puya in ani a hei kan huang hian zandar ko le chan ve vel khan a chak ko hi ron chimin tiang chuan van doina an to ka ti chuan van doina an to rol hian veng chung mi te tlan khom halin tiang chuan zana te tam takan kal khoma tin tukin jinga wayele tele vc te join na tlang kovin tuna hian kan thoka ti chuan mitlom ngai ten jcb te tho chuakin tin motor te ron tho in tiang hian mi thranem tak thok chuaka an lom hle ani ti chuan he van doina kan to rol la khotlangin lom thu soi tur kan nei atam maya ne sarkar lama kan ho tu te sdo tele district council kan ho tu pa cm pu vizir sang ate an mel kan hunga la voinia te kan hatlang thok tur te mian ron mu pui zela kan sdo te an chunga kan lom tak zeta tin purong sang puya hian hemi in van doina tok tu purong sang puya hian a motor car achan boka tiang chuan akar la thar thatak mai a do tel bok ani ti chuan an bung ruwa pakhat ma la chuak man lovin azawa in an in tur an mutbu khatiang zong te po kha an lo veka poi kan tiem ma khotlang mi zong ten kan tur pui tak me wani hetu ba sai lai thleng chuan leivung te hi pai mek ani a jcb mangin seng hoi na tho mek alani longtlai kho pui chunga covid-19 executive duty ti to pani longtlai borsap dr andrew h banal deka chuan jun ni som pasari sang hi somni pakhata lekha ati chwa covid-19 executive duty atana ruat tele april ni som paruk sang hi somni pakhata zonal officer atana ruat te thla zalen na thupek chu zirtop ni kha na te chwak heti hian mizoram puma april ni somni sang hi somni atanga covid-19 laka invenna na in khwa khirna khau so kalpui ani atanga longtlai kho pui chung veng som pahni viltu covid-19 executive duty chu ti to pani mizoram puma april ni somni sang hi somni atanga covid-19 thonhi na laka invenna na in khwa khirna khau so ka kalpui chu longtlai kho pui chunga po khau taka kalpui ni a longtlai kho pui chung veng som pahni a covid-19 executive duty te chuan covid-19 wanga in khwa khirna kalpui chung hian dan bo chia mi sang hi zathum som pakwa manin poisa choitir za cheng noi hi singruk sanga zariat somruk atling ani dan bo chia man te hi wantlang huna mai tuamna mask wa thalo ania the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act sang hi somni manga shem ani Longklai District COVID-19 report Sarkar DIPR report in Atar Landanin Longklai District COVID-19 positive zariat somli pali an omeka tunkar chungin Longklai District TrueNet mangin sample za somkwa panga test ni in positive samsari pali muchwa an oma rapid antigen test mangin sample zakwa somni test ni in positive muchwa zatni somsari pahni muchwa an om ani tungkar chungin Longklai District chunga CCC 4C DHDC le home isolation atangin positive ankle dam mi somli chwa tir an om ani Longklai Town CCC thingka hetuwa sai lai thlengin shikai ankle mek mi somrat pasari mi pa somthum pariat le mechia somli pakwa an om mek ani COVID-19 second wave nuwa Longklai Town din hunchu hetiang hi ani positive muchwa omto zat mi zakwa somkwa pariat ankle dam omto zat zakwa som pakhat hetubat sai lai thlengin Longklai District mi le sa COVID-19 awanga nunna chan mi som pasari mi pa pasari le mechia som an omto ani Longklai District COVID-19 shidan na mi singli sangli zakwa somnga pali in an lato
Longklai district ta kumin January ni som paru ka changa COVID-19 chidan na pek chwa chu pek chun som sel ni in hetu bat sai lai thinga Longklai district chunga vaccine la to song song za chu mi singli sangli zakwa som nga pali ani tunkar chungin COVID-19 vaccine first dose mi sangkhat zasari paryat ne na pek ni in mi sangkhat zasari somruk pakhat ne na full dose pek an ni bok Longklai district a vaccine la to mi singli sangli zakwa som nga pali zinga mi singkhat sang ruk zali som nga paruk ten full dose la to in first dose la to full dose lak ma bak singni sangriat zali som kwa paryat an la om ani hetiang hian shidan na hi pek to ani healthcare worker first dose la mi zakwa som thum om to in mi zasari som nga parukin full dose an la to a frontline worker first dose la mi sangni zanga som nga zinga mi sangni za panga in full dose an la to bok kumsom paryat le kumsom li pali in kara first dose mi singni sangriat somnga pakhatin an la to a mi sangli zaruk panga hena full dose pek an ni to bok kumsomli panga le kumsomnga pakwa inkar shidan na first dose la to mi sangriat sakwa somnga pathum atangin mi sanga zaruk somsari pasari hena full dose pek an ni to ani kumsom rukchin chunglam shidan na first dose la to mi sangli zali samsari omin mi sangthum zathum som pathum hena full dose pek an ni to bok Longklai district ta electoral roll ti chuan hunung ber atanga alandanin kumsom paryat chunglam vaccine la theimi singriat sanga za somnga pakhat an oma heng singa mi singli sangli zakwa somnga pali in shidan na first dose la to in kumsom paryat chunglam shidan na la theimi singli za somkwa pasari an la om ani medical reports district hospital Longklai tunkar chunga OPD en tirzat mi zathum somthum pathum admit zat na pangpatni nen mi som paruk casualty case tum somli paruk anneya laboratory test ne zat zathum som pangani in x-ray ti zat mi somthum paryat endoscopy ti zat mi somhni pahni ultrasound ti zat mi somthum pakhat dressing ti saksat mi somhni pakhat naw piang pasari omin mi pasari hena vaccine pe kan ni operation tum som paruk ne ni in zaite nang minor operation tum som pangale zaipui major operation tum khat anne ani tungkar chungin district hospital a mithi pakhat anne ani Christian hospital tungkar chunga OPD en tirzat mi somnga panhi admit zat naw pangpathum nen mi som pathum tungkar chungin damdoi in atangin mi paruk chwatir anneya emergency case tum som panga annei bok laboratory test nei zat somruk pali x-ray ti zat mi panga ECG ti zat mi pasari naw pyang panhi omin mi panga hena vaccine pe kan ni emergency operation tum khat annei bok tungkar chungin Christian hospital a mithi an omlawa kebin rak paruk om me kani Christian hospital a tunkar chungin COVID-19 test tum za somhni pakwa ne ni in positive mi somhni pakwa mu chwa an om ani LCMCN hospital tunkar chunga OPD en tirzat mi somsari pakwa admit zat na pangpathum nen mi somhni pasari casualty case tum somli pakhat nein casualty emergency case an nei lo thung laboratory test nei zat sanhi somriat pakwa x-ray ti zat mi somhni paruk ultrasound ti zat mi somthum ECG lung en tirzat mi som dental ha en tirzat pakhat dialysis ti zat mi panhi thyroid test zat som panhi naw piang an omlawa mi pathum hena vaccine pek anni tungkar chunghian operation tum som pangane ni in zaite na minor operation tum riat le zaipui major operation tum sari nei ani tungkar chunghian LCMCN hospital a mithi an omlawa cabin rak an nei lobok drug test na mangin tungkar chungin mi zali somsari panhi test nei ni in positive somkwa panhi mu chwa an om ani POL reports Mizo Fat Filling Station he thubat sai likely in Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khat cheng zale poisa somruk pakhat ni in tungkar chungin liter sing khat sangli alo thlen bela liter sing khat sang ni zali shal chwa ani a free sale pek chwa ani tundin huna petrol XP liter khat cheng za pali le poisa somni panga ni in tungkar chungin lo thlen bel awm lawa liter sang ni zali shal chwa ni in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khat cheng somkwa le poisa som pahni ani a tungkar chungin liter sing ni sangli alo thlen bela liter sing ni sang ni shal chwa ni in free sale pek chwa me kani Mavula filling station
Hetu buat sai lai thing in Mavula filling station a petrol ms liter khat cheng za le poisa somruk panga ani a tungkar chungin petrol ms liter sang kwa lo thlen belin liter sang rat chal chwa ani a free sale pek chwa ani diesel hsd hi liter khat cheng somkwa le poisa somni pathum ani a tungkar chungin liter sing thum sang thum lo thlen belin liter sing ni sang sari chal chwa ani a free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tunkar chungin MS Kuma Gas Agency a rongbol na gas bur sangkhat zanga somriat pali alo thenga commercial gas bur som pahni alo thlen bel bok hethubat sai lai thlengin AOC veng thingka le khopona rongbol na gas hi semmek ni in lo thleng le tura be se te hi khopona sem chhun som tur ani ang tundin huna rongbol na gas bur khat cheng sang khat somli panga ani a commercial gas bur khat cheng sang ni somnga pathum ani Khatisong khatungkar chungalong tlai district thil thleng langsar zwal kan clear how thei te chu ni e